Films, Good News Films, Double Fever without limits. Kurt, please, ndagusabye, ndakwinginze, ntagire ikintu na kimwe kibi ushobora gukorera Tony wanje, ndagusabye. Ikifisi nango kigira ni hereso. 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 Inangwira koye, inangwira koye, inangwira koye, uyisengere. Inangwira koye, inangwira koye, inangwira koye, uyitondere. Inangwira koye, inangwira koye, inangwira koye. Data se umwami wacu Yesu Kristo, rukundo rutagira akagero, ndagushimiye cyane ubuntu, imbabazi n'ubwo rukundo rwawe. Urukundo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo akaza mu isi asize icubahiro yarafise, ariko akaza kurondera twebwe intama zari zarazimiye kugira duhe ubugingo. Ndagushimiye yuko abamwizeye bose yaduhaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Ndashimye urwo rukundo, ndashimye urwo rukundo n'izo mbabazi. Ndashimye ko amaraso ya Kristo Yesu yamenetse akaba impongano y'ibyaha byacu. Mutware wanje, ubu niho ndabona ko ari iby'agaciro kugira umugabo mwiza asenga kandi yubaha Imana. Ni nacyo gituma ngiye guhinduka nkakubera umugore mwiza. Igihe cyose tumaranye nakubereye umugore mubi w'igitsitaza. Ni nacyo gituma ngiye guhinduka, nzokubaha nk'umugabo wanje. Ndasabye imbabazi ku makosa yose nagukoreye. Sheri, shimye Imana yo mu ijuru, umunsi nk'uyu nari narawusengeye. Nari narifuje yuko umunsi umwe akanwa kawe ko kwatura amajambo y'amahoro y'umunezero nk'aya. Imana ishimwe ko yemeye kwihanura. Mu bisanzwe urazi ko jatangorane ngutera. Sheri, ndazi kudashidikanya canke udakekeranya. Urazi ko ndagukunda vyimva mutima. Hamwe uramuka wemeye kuba mu mwanya wawe nk'umukenyezi, ndazi yuko ugaramaske ndakubwira. Ndinde kugara amaso kugira ngo mbwire. None washaka ngo uyugare amenye n'icyo nkwereka? Ugara amaso. Reka jeni bancamu. Okay. Oya kora ko amaboko ugare. Intango
intango. Surprise! Kelia, umunezero wawe niwo munezero wanje. Ndakubwira ikintu kimwe, biraryoshe gukunda aho wakunzwe, kuko muri ubu buzima birashika ndetse no mu bubakanye abantu bakabana badakundana. Kenshi bivana nuko usanga hari umwe yibaza ngo arakundwa kumba atari bakundwa, hakundwa ibintu byiwe. Abantu iyo bamaze kubakana, wa muntu yagiye akurikira ikintu runaka, umutima wiguma hahandi, uwundi nawe agasya bwose ngo ndafise umukunzi. Nta kintu kibabaza mu buzima nk'ico. Mukunzi mwiza, simpengeshanya gushimira uhoraho nyagora ku ngoma, we yangize umunyamahirwe nkakumenya. Kelia, ubuzima bubi ndimwo ntibumbuza kurota mbona akazoza kacu keza. Wihangane, nubwo nkunda ndi mu bugaragwa budasanzwe, ejo ni heza, izuba rizoturasira. Burya ubutunzi bukomeye si amafaranga, nta nuko ari n'amazu, kuko ibyo umuntu ashobora kubiragwa n'ababyeyi bigahera kubwo kubikoresha nabi. Amafaranga ntiyorondera ubwenge, ariko ubwenge burarondera amafaranga. Toni wanje mwiza, Imana yaguhaye ubwenge, izoguha n'ibindi wihangane, kandi ndagutahura turi kumwe. Imana izoduhezagira. Ntiwumva hama ntanguye kwiyita umunyamahirwe. Hari abantu bamwe bohava bangirira ishari bakagira ngo ndiko ndiyemera, ariko sinoba nihenze. Kelia, ivyo ababitahura ni bake. Rero kuronka umuntu nkawe n'amahirwe adasanzwe. Ariko Toni, dukomeze gusenga cyane, kuko brother wanje Carde urazi ko atanyorohereje. Icubuze nico. Ahubwo reka ngende ntansange hano, urazi ko ataburenganzira ndaronka bwo kwidegembya hano. Ariko ndakubwira ikintu kimwe, ibigira inama bigira Imana. Dusenge, byose birashoboka. Nta musi n'umwe ndumva hano urukundo rw'ukuri rwatsinzwe. Yes, inshuti bavandimwe, nongeye kugaruka kugira ngo tuganire. Noneho ubu twabazaniye filime nshyashya iryoshye kandi imuzakunda cyane. Mureke bya bindi ngo cira mu nda. Ndabizi ko mwari mumenyereye filime bita cira mu nda, ariko kugeza ubu ngubu tubazaniye filime igezweho kandi iryoshye y'indundi, ariyo bita Intango Films. Intango Films ubu yaje noneho kubica bigacika cyane. Nk'ubwo mwabibonye rero, pati ya mbere yatangiranye inkundo z'urudaca, inkundo ziriho kabisa mu ngo zigiye zitandukanye cyane. Ahangaha twese twabonye abakinnyi noneho babandi dukunda cyane, harimo Kelia turamuzi neza cyane muri filime bita Cira mu nda, ari we bitaga cyane Nyange, kandi mwese munabizi neza yuko mumukunda cyane, nanjye ndabizi ko mumukunda cyane. Ahangaha rero yaje rwose ebana arimo gukina filime y'urukundo, arimo gukina scene y'urukundo cyane iryoshye. Ahangaha mbere twabonye neza yuko yakundaga na Toni, ariko musaza we ntabashe kubyemera. Musaza we yifuzaga yuko agomba gukundana n'umudiaspora, ariko ahangaha Kelia ntabwo abishaka, ntabwo abyikozwa. We arimo aramubwira uti ngewe nkunda Toni kandi sinshobora na rimwe gutandukana nawe. Ariko ahangaha mwabonye neza yuko musaza we yagumye kumutera ubwoba cyane, amubwira uti uko byagenda kose ugomba gukundana n'umudiaspora, bitari ibyo ngibyo ntago tugomba kubyumvikanaho. Ahangaha rero niho yari arimo kumubwira uti
uko byagenda kose njyewe ndavuze nti ugomba gutandukana n'uwo bita Tony, ugomba gutandukana n'uwo bita Tony, bitari ibyo niba udashaka gutandukana na Tony ibiraza kukubaho cyangwa se biraza kumubaho nawe uraza kubyikoreza amaboko abiri. Ahangaha rero nk'uko mwabibonye mu kumukanga nta kindi yamaze kubona yuko Kelly atarimo kubyumva, adashaka kubyemera kuko Kelly yari yamaramaje avuga ati njyewe uko byagenda kose nta wundi muntu ngomba gukundana nawe. Ahangaha rero nyuma yo kumubwira yuko atagomba kureka Tony, ahangaha musaza we yahise amukurayo imbunda. Mwese mwabibonye neza yahise akurayo imbunda arayimutunga, aramubwira uti niba udashaka gutandukana na Tony, ibya Tony uraza kubyikoreza mu maboko abiri. Ahangaha nta kindi yahise amuha deadline y'igihe, yahise amubwira uti nyuma y'amasaha 12 njyewe ndashaka yuko numva inkuru yuko watandukanye na Tony, bitari ibyo ngibyo uti nyuma y'ayo masaha 12 naguhaye uze gufata radio wumve uraza kumva amatangazo yo kubika. Ahangaha nta kindi yashakaga kumubwira, ashaka kumubwira yuko ari buze kumva Tony bari kumubika yuko yapfuye. Kubera iki? Kubera yuko adashaka gutandukana nawe. Ahangaha rero Kelly yahise agira ubwoba cyane buteye ubwoba. Gusa tutegereje kumenya ese koko noneho bizacura iki. Ahangaha ni intangiriro ya filime, ariko noneho dutegereje kumenya ese filime uko izagenda yiyongera cyangwa se ibindi bicuko tuzagenda tubibona bizagenda noneho birimo iki, bizagenda birimo kutubwira iki, se bazaba bari kutwereka iki, badukinira iki. Ahangaha rero ku rundi ruhande mwabonye neza yuko Tony n'ubundi twatangiye rwose ari kumwe n'umugore we, ahangaha ni nyuma atarakundana, nkeka yuko ari nyuma atarakundana na Kelly, yari arimo kumwe n'umugore barimo barasenga rwose bizihiwe cyane. Ariko mu gihe yasengaga Tony, umugore wabonaga yuko asa naho bitamufasheho, ariko nyuma yuko Tony asoje gusenga amubonye amurebye, ahindukiye amurebye mu maso, umugore ahita atwereka yuko arimo aragira iki, arimo arashaka yuko kumwereka yuko nawe barimo kumwe mu isengesho. Ahita amubwira uti ni ukuri rwose pe, uti ndahirwa cyane kuba nkufite sheri wanjye Tony, uti ndahirwa cyane, uti nakwigiragaho nabi nkitwara nk'umugore udakwiye, nkitwara nk'umugore gito, ariko kugeza ubu ngubu maze kubona ikiza cyawe, ndabona ko ari njye wahiriwe kuba narakugize. Ahangaha nta kindi, ubwo ni ukuvuga ngo urukundo rwahise rusagamba cyane. Yego, ariko nanone mwese mwabibonye neza yuko ku yindi scene twahise twibona Tony ari kumwe nande, ariko nta yindi mpamvu, nuko Kelly yari arimo kwibuka yibuka urukundo yari afitanye na Tony, kugeza ubwo wenda hari batandukanye Tony akaza gushaka undi mugore. Gusa tuzagenda dusobanukirwa, nubwo bidasobanutse neza, ariko tuzagenda dusobanukirwa mu zindi parite zikurikiraho. Yego, kandi nanone ku rundi ruhande mwabonye neza yuko filime ijya kurangira, hano hari undi musore, noneho wahise atera kwa Tony n'umugore we, ariko yagiye, twebwe twagiye kwikanga tubona yicaye mu nzu yo kwa Tony, yicaye mu rugo kwa Tony, nuko umugore wa Tony ahita azana ifunguro breakfast, yarazanye ifunguro breakfast ariteguriye umugabo we Tony. Hanyuma akimara kwinjira muri salo ahita akubitana n'uwo musore. Uwo musore noneho wahise ubona ko umugore atamwishimiye, nubwo umusore yahise yisuhurisha uwo musore, ariko umugore wa Tony ariko ntago yabashije kumukunda cyane ngo yishime cyangwa se anezerwe kuba afite uwo mugore. Gusa dutegereje kumenya ese noneho bizagenda guys. Reka rero mbibutse gukora subscribe kugira ngo tugume kubana. Murimo kubona ko channel yacu kiri hasi, ariko njyewe namwe ndabizi neza yuko bizagenda neza. Mukore subscribe, mwibuke gukora no kukazogera kugira ngo tugume kubana uko bwije nuko bukeye. Si ibyo gusa kandi mutubwire no muri comment ese noneho iyi filime itangiye ite, murimo murayibona mute, ese itangiye muyikunze cyangwa ntago itangiye muyikunze. Ariko ndabizi neza yuko muzayikunda kuko harimo abakinnyi benshi cyane mufana kandi mukunda cyane. Ubwo rero reka mbashimire, mbifuriza ishya n'ihirwe mu byo murimo gukora byose. Bye bye, ubwo tuzabonana mu yindi mu kindi gice.